Tala Fou o Tala mai Ausetalia radio Samoa le nei salulu. Ua le taunu le malanga sa fofo mai Ausetalia le presidente le malo tele o Amerika Joe Biden. Sa fofo a waifa tasiane le presidente fa pe fo il parmio India Narendra Modi ma le parmio Japani o Fumio Kishida o ni malo fa alolongia al parmio Ausetalia i le Quad Leaders Summit na fofo mo la Roosevelt fa le masina nei sini. Peita i lau leo le taunu ono le awai o Biden, a whamairi potelo o fofo pel presidente anga ese mai Japani, i le vai o sanei mō le Group of Seven Summit, ma toi fo iei Amerika i le asosā. Ta ua le 9 News na tala no Biden ma Albanese le tau na le la ma wha ilo ai le tūlanga lea, le atoi tolo po aila na malanga mai Ausetalia mō le teminei, o na unisi o tuatuangia tau le malo. Whai mai Albanese o lo wha moe fo i na te Asia Washington i se teimi o iluma o le tausanga nei lava. E se fuluta siafe, ia awanoa whai ngā ruenga le company e le Vodafone, leo le ave se ai tono le tolu tausanga o se tasi ona fuafuanga, mo le toe whaolo laina o le tūlanga tautupe le company, i le mae o nei tausanga e le o le lei lava le performance. Pa ilua mai o ngā ruenga le a fiai, ia le ofisa le UK, ai leo Ausetalia, o na umia SLTPG Telecom. O whaamaunia le ofisa siro le Vodafone o Margarita Della, e leo le lei ato toa le whaatinoina o le au unanga le company mai tausanga watona i atu nei, ia maa o le a whai ai ia swinga, ia toe whaafo i le au unanga le tūlanga sa maasani o na iai, ai lua sa fulu tausanga taluai o le Vodafone o le company au pito te lea sa iai, o telefoni fe ave ai, mai lua sa utasi atunu o lo iai alato o unanga, mai isi ofisa o lo wha ngai o ia e local operators. E se lau ma le wha awhi tangata e whai ngā luenga i le Vodafone o i lato wia o iai i ofisa i le laulangi ato e peona wha ilo le ripoti wha le tausanga a le company telefoni. Ua wha ilo mai o tamaiti, ia ua awhia i le wha lavelave ua levea ai le pasi a o ngai me le pone i le awa uli o le asona nafi. Ripoti ala APC uta wai o le pasi na sosoa mai le pito i tua e se loli i le whetaula i ngālai Inesbury i le taimi o le tū ua wa onga. E whasa fulu lima tamaitia onga mai Exford Primary sa i lungo le pasi, ma sa mafuli le pasi a o mimilo i le whetaula i ngāla lea, ma walipotia mai o le toa telo tamaitia ti ngā ina manuanga. Whaamauria mai le so upu mai le wharamai o tamaiti, e moni sa tau fia tamaiti le wharamai le asona nafi, ma isi sa whaia i eita o tonga ona e tū ngā manua. O le mātutua o tamaiti mai le lima i le sefulutas tausanga, ai o mai le teminei e toa fitu o lo tau fia pea i le wharamai tūlanga ti ngā ina, e to ono tamaiti na tong fitia fo i le isi wharamai i le Sunshine, e to tolu o lo tau fia pea fo i le teminei. Pa mai leo leo le aveloli e whasa fulu iwa tausanga o lo soswani nei su e suenga o lo wha ngā solo. Wha o wha mai se ngā leo leo nei a ingo nei tamaiti wa fia a o tālia i le ungo le su e suenga po le atonu le mafuanga o le nei wha lave. E o mai le teminei o lo o wha atino pea ngā lue ngā leo leo mal au su e sue i le wha lave na tūra i mai le tau na le lai sini po loka ai fe malanga inga maasani le ne yaso whai ngā luenga ina uosa se taawale lungo le awala le train i Latalata i Auburn. Whai mai ripoti le taawale nanga i ane le vaenga o iei le kāpaka, mai uai ina o ane i le vaenga leo le awala o le train, ai le 20 minute te ai leiva i le tau na le la. E na o le li ab taawale sa iei tutonu le taawale e whiololo manuanga, pe on whaelo mai e leo leo, ana whautua ina ia le Transport New South Wales, le atunu ufe malanga i trains i asila fia le whaatua i ngā ruenga maonga i le so i le anga i atu lea i le whaetua pe o nā fia. O lo ngā lue nei lau whai ngā ruenga i le ave sea mai o le taawale a e tele vaenga le onanga le train o lo o au fiai ona o le whaale tonu lea a e leilo pe mafua i sea ia pe ua moe le ave taawale ia pe iei seisi mafua anga o lo sue nei e leo leo le atulanga. Ma le tala muli i le nei vai tau o tūlanga whainga tāmalu i tau foi, ua whea ngai ma le to tele i tūlanga tau le soifuanga i astaitasi, o lo iei seisi vai ngā tupe wha o popo, e ono maua i se mapusanga mō nisi e pe ono whaelo mai e le ofisa o le tupe maua a New South Wales po le New South Wales Revenue, le wawala awai tangata i New South Wales, ia siaki pe le o la tau e anga wa ai tupe ia, o lo te wina pe le ofisa, unclaimed funds, le o atu le 5 miliona o lo iei le teminei.
O le whaamalamalamaina o ia tupe pe o na liputia le 9 News wa ta wai o unclaimed revenue e maua mai I mata upe pe o share dividends o trust accounts o refunds komisi matupe mawane mai estate tangata ua maririu. Pai mai le ofisa o la lato matawhai oi o le whaailoa le I tangata o ia whaamaumaunga ia sa iri ai pe iei se tasianga waa ia tupe matuuina lo iai. Whaailoa le ofisa o lo iei se vaenga o le au onanga I runga o pengta whaailangi le whainga malo ni usa welese e mawhai o na taina iai ia whaamaumaunga o na whaailoane lea pe iei se share po o se whaamanuianga mai ia tupe o anga waa iai le tangata ai te taula o na iei se whaamaoninga ma whaamni na fo I tuunga uma le ofisa whaato a mawhai o na tuuina iai sea vaenga tupe. Tala nale radio Samoa mai Ausetalia manuia tele ngā nuenga o whenga iai le nei aso.